kat bang nang ulan ngas nang ba tibi tang ba di kata mau kapal pulang sengoret ini kan ba la de milan makana kat bang nang ulan kita iba gitu nah kat ulan gitu nah pulang ikan bang sengoret nang ulan silan te ke ibang aku awan ong iki para samaru pa aku makin ke porsim makin ke lat ba nganganget pa ki ke bau play dia kan uliat nam ta bahai ni dah ni bring ni mut kade ni mut ban sneo play mut ke bahai de nga la ni kino ni artist ki opor makin ke opor belia pa kam de tang ki artist de boroi nganganget boroi di ki artist ban ni dan la ka jong ka sab bang belia kidan ki ba trim ban belia craft ban kidan ki ba trim ban design kidan ki ba trim ban kan thong kidan la ka jong sab mo play ba ka kawir ka di company mengidan mah dan ngidan ka company of friends ki ba le ki ba maksud nat ban 10 pot untuk ni salong lah mungkin dan ngidan ki perlu pot ki ba smart ki perlu ki ba long creative kamu dah ha ka art long ha ki bentang baroi dan ki long creative ki a good company mah kan yang rapi tapi dan bad company bad nak tang susang ne nak tang 10 pot untuk dia nang menjit mah perlu bro por mana sang syar kidan ki ba negative review mah ki negative review ka ad film ta kan nam da dum siam than ni nomor ba por sedang kam da date bang ko ban perfect mah ada dari kay mga le masuk tak le so lagi ang kana mo punta nga lo it's okay it's fine kwa kay mga kwa ban portrait po painting ngala le kata ngala pun ma then re habang biang painting barim jangan asis nang chua as tu ba ngai da kawi ka mantang lai iba blank di tu ki jumpa kala ngai ngam pandai professional artist but bersian buat banget sedang mele ini artwork jangan kidan sibun ki artist kita ada professional artist okay ai ki batai maki oina beli mele detailing ke work tapi kam dalam detail dari siong tama ki kena tengah kuat ban ong ba lapi ba kidan ki artist ki sedang le ini kam sedang mendorong jaka ba pinchu but you when I comment could not kwa ban ba I'm still ki guide iki at least like just bendroda come up ini le chata shuba tai gen le chata they are back in the alam ini re at least point out the direction ni le marketing ada point out on loss dia mentar kita sibuk program sedang balik lang 4 lunch pun na diru re malah ay rapen ngapaw nang ba kundi bangin long way ngin pursue dreams ngin inum ko ngom iki re di men ko nggo iki lelang kita side by side bunsim ko kisam lang ilong lost ilong frustrated ha imtuk try you imtuk ko kamu india idan kam kababiang ban besai ke yang samjung mah idan kam kita pat idan kam ruban le ba ki bangi kwa ma le ki dream sungi mila ban tre ka kam ka ba siu ni ka na normal re la dang yung tan ke kan dan cik sebut tre ka kan long jik ko ni tinga kwa ban ba wa ka kam le ban tre ban besai ni ta dan kam but idan kam rupat ban dan ki hobi dan ki interest bangi lepas apart from that ni ndai ba try 9 to 5 once a year la thai tadi cuma le shootya ne la shoot por se ilong kata kam dete bangi em it's not living that is Shillong surviving ma the living kam dai ma ta living ka dai bangi em dan step adu dang thya men ni le ta iki bangi ni da le ndai tang bangi le akamat kibrio ma le ko ma khamat bre de ka kidan ki vas na abul ba siap shubona ka dan kawin na ka sambong ba sa 92
ai nga ka download ka jing start bangala ban yo wikis ni chonga te nomor ba bunsin ni ru iso bangin em sama re long limited ah jim jingi idan tak hendak ke por nem te hakan ni ke por hendak bang dan la na ba tang we ba kan ka we ru ka na english test ba ba tre ma ka ba khasi kan dan nomor hakan jing tap bangin lek kan dan stek jing tre te ka bangin dang em ka bangin dang ka ba khasi kan dan ni hak ni hab iban tre nomor ba tang la le jing tap ta dan ni shoi tre Dre ke nakai ke bang ambut orang train ta lek bu hatam ta ngapa in the end la shay ni la he in a yang ne lu back ke chim chi schedule in ba bi bang ini bang la ai bu hatam ta kai ka legacy ni ye schedule nam ta ki para ki jungi nam ta ki ko ki jungi hadian ki na pet long ki ni am se